chaykamuch kanchik rimarinchik nisqan programanchikwan kunan chunka tawayuq punchaw chunka tawayuq punchaw agosto killa paqarinqa chunka pichqayuq ña hinaspaqa kay agosto killapas ña chawpi killapi ña práctica chawpi killa ña agosto killapas wawqiykuna paqaykuna hinaspata riki horanchikpas a ver 8 de la noche 8:10 de la noche horapas pasarosqa bien wawqiykuna pallaykuna bien a ver mamachos volumen completo a ver qué está pasando a ver hawachayku revisa chayku saqsuachayku wawqiykuna pallaykuna don patachos sonidunchik bajachaykullasqa. Ahorita vamos a aumentar sonido a los micrófonos. Allí un cachcanga son maipita chay bajaruco. Chaype, a ver, creo que sí, ¿no? Bueno, caipicho subico son hecha. A ver, 1, 2. Chica, mejor aumentamos 10 puntos más. A ver, un ratito, 10 puntos más. Listo, con una junta y chaynata. Bien, ahí na chayna piña de pasado, una terica ya listo, ¿no? Chayna wawqiykuna pallaykuna kaqay ariki chaykaramunchik ñarikari marini nisqan programa kanchikwa arima kuykuylla taytanchikpas tiempunta qallariypiqa lluqsiykamuchkanchik a través de redes sociales, plataformas digitales, Chaynatarik frecuencia 100.5, Radio La Agricultura Sagelambras y frecuencia 89.7, Radio Agricultura Vinchos. Bien, kay punchawkunapaqmi kay mama Dana rikchayamunqa. Ariman chay Dana son fenómenos naturales atmosféricos raros ningaw. Mallay mama Dana Oriana chay iskay soteo kunanqa Dana Oriana chaykamuchkan. Manan chay Danata riqsiranchikchu hayni watallamantaña rikurun chay Dana rikaw ondataqa niño niñallam karqa rikaw fenómeno niño fenómeno niña manan chay rimay karqachu ni kay anticiclón del sur nisqanmantapas kunanqa Danapas llumpaytaña munaychakuchkan chayñataq riki kay nakunapas ikaw kay Danapas rikuraqaramun achka sutiyuq Dana coreana kunanqa chays riki minchamanta qallakuykunqa wawqillaykuna panchallaykuna. Ari nichkaranchik wawqillaykuna kunkapas tapakurunchik yakuchaman arqarirqanchik pampachaykulaychik yakucha tumaykusqa richiri manaraq rikuchkanraqchu rikaw siempre kunkachaki. Bien nichkarqanchik kay Danas chayamunqa ariki sabadota mincha sabadota chayaykaramunqa piña wawqillaykuna pallaykuna mientras fenómeno del niño niña nisqañataqmi que duran riki kimsa killamanta hanayman rikaw kimsa killa tawa killa wata iskay wata pichqa wata hinakunam chay mayjinpas niño kaspa niña kaspapas kunan niswanchiki niñom niñam nispa pero niña chiriqa niña ninga niño ñatas juni ninga pero kay Dana nisqañataqmi ariki chay ima niswantaq chay rimaypi manachun mallay mama piñakunkichikpas mana rimanakunata rimarullapti
Bien, mejor cuanto pachison chiquia, ya tocan mal sinticorachik. Entonces, kaidana te mantu pachison, ahí está. Che hiperactivo, che tu arma madre, no que chicho. Hongai tayang kapsiang kapawa kachachkan travis yachkan chay hiperactividad. Pero chay jugato chay amicao, ganas ninkat, ahí está. Ganas ninchi kachkan neronchi, ganas ninchi kachkan konan yang pawa piang kapsiang kapawa kachachkanas. Ten ganas nin tokorong en ten latura eron gañata, otra ganas nin tokorong en ten opisiparon en pa puñurong gañata entonces. Chay nan kay dana wa ojilegono palegono. Nichkan kay 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, alto orjulao con apis. Lasta con chayanga para con wichirimonga ronto para chichi para con apas chayarimonga. Chayna incluso rayo con apas chayna kay 2.600 metros sobre el nivel del mar. Chaymanta altura mañata para con manaña lastaga porque lasta orjulapa. Y chaja ronto para chichi para con. Entonces, rayon tincona nichka, pangrararasting wa ojilegono para ya pangrararasting. Chaygaramon. Costalao mañata si nichkanta costalao mañata un pata puyu kachanga rupanga puyunga poco fenómeno raro chay mi chay tanarik shooting wa ojilegono. Y que Andes lao nichkanja de 2.600 metros sobre el nivel del mar, que hay Ayacucho, Chayna, Alto Cunamari, que tanto norte, tanto sur. ¿Okay? Andes lao mantri machkancha, Andes norte, Andes sur, ni son ya norte manda. Y que sur lao mañata, que Ayacucho, Purímac, Cusco, Puno, Ricao, y que Arequipa, Ica, y Chañata, Moque, Guatagna, Altung lao Urjuncuna, Ricao. Entonces, chay con apa kay para con awichirimon ganichka, o sea, total kay sábado. Mana sábado chayamos para domingo, entonces simplemente waujileguna peleguna. Huk parte arinta, huk parte ya agosto, septiembre, tarpuy ya pa, ya yangaya pasri que no yo kachachkachongnya. Chakragonata, chay jorachangona, ismukacharinan pagrikao, y nati ya chay ham tarpuy chay gosunchi, nati causa chanchiguna pues alin tariku ginyang karikao. Alguien por parte de alguien rica o iba a con mi cuna para echar tumpata para cachar mucho o yo echar un tupada para atacar a puasuancho chay michkanchita o chay llaman tam ya que cachkan rica mana kai peja nincho chiri jamungacho manacho chay taja solamente michkanchi o airarimonga pararimonga ronto para o chichi para chayrimonga y o altula orjo con una mañata lastarimonga chay michkanchi que Natarika Andes norte y sur y Cheñatariki costa centro y sur niskantañata jariki ninja anchatas rupa y kan rupa chaygamongas waujilegora palegona o inaspa tumpachata puyu cha pawan ya mana nisho puyunga chino pawan ya puyu cha hasta rupa chaygamon garigao incluso como sábado domingo costeño con apaga hasta playa harina en copa pas alin sucaronga wakiklau con apeja nichkanika hasta playa ri con apa pas playa perejonicha pero paicha perique mastachaco y con anco pas chainata ni mucho bien son fenómenos de la naturaleza. Entonces que sábado domingo chay con atarique chayari mucho cangaricao hasta 18 de agosto ne hasta lunes mala y mama. Claro, pues sábado 16, domingo 17, lunes 18, chay punchao kama ñachkanchi. Bueno, imaginan piche 15 punchao ya chaskanchi narika hay pronóstico solo 15 punchao ya pajaricao. Entonces pajarin minchakona acá el pronóstico yoximuchkanga y martes, miércoles chay punchao kuna paj y makuna kanampa. Bien. Chayña tariko aujilekona palekona cuida kusunchi kay gasmanta rikao kay gasmanta. Chay balón con antojiachka manan primera vez yo haría china seguramente punta con otra pues jaino atacón no cuatacono y arranquechi balón de gas me tojearon nispa y que hay programa pipa siempre recomendar hay que cuidado nispa que sutilla chay gas tucuspa asnarenja nispa nerga que chiricao gas tucuspa asnarenja sutilla chay tarike jawan le canay que instalación inconata, es
gastariki yakutena yakupa manariki imayn haygan kaptems yakumi kirikao hidrógeno nisqami peligroso rikao mientras kay gas ñataqmi iskapaspaq peligroso aunque lusta prendichaykunku con celular contestaykunki chaypi chispachanguna kanriku son chispas microscópicas chayllawan wawqillaykuna pallaykuna incluso mana chayllawanchu sino a veces manachun tuta chay alpacamanta ovejachamanta pachachaykita kayna hajuchaykunki natin llipipipinraq llipipipinmi manachu kunan chay plasticomanta mana llipipipinchu pero chay alpacachamanta ovejachamanta chay serasqa o tejisqa awasqa tutariki sutillam o misichaykita hajuchaykuy piluchanta tutan hajuchaykuyrik natin sutillam llipipipinqa rikao entonces chaypan sutin energía estática hasta chay llipipipinninwanpas tuqyarunmansi gaskunaqa chay energía estática nisqanwan qunqayta yaykuykunki cuartoman hinaspa qunqayta tariki umaykitapas chukchaykitapas pachaykitapas hapiykun chaypi electricidad pasarunqa chispa rika chayllamanta ruparunmanmi nispa ninku kay gastaqa a veces mana cuidanchikchu rika chay escapaptina chaymi rantispaqa riki sumaqta instalachikuna riki yakuchata tallisparaq instalanku chaynapi riki mana riki sutilla chay yakuchata talliguspa instalautikiqa sutilla pawamunqa riki gas rika sutilla pawamunqa pero manachun paqway pawamunqa hinatinqa allinsu rika allin instalas kachkan sumaq tapasqacha kachkan rika pero sutilla escapamunqa rika como cualquier gas rika globota mana inflautik awqachawan tukshutik chay escapachan wayracha sutilla rika carrukunapas mana chay llantanqa chay llanteropapi tuqukaspaqa sutilla escapan chayna riki sintikunqa rika wawqillaykuna puriykuna ari kay pasakurun wawqichallaykuna panchallaykuna kay gas tuqyayriki kay norte laopi wawqillaykuna norte laopi Huamachuco nisqanpi chayqa pasakurun y chaypitaqa iskay kirisqakuna karun wawqichallaykuna panchallaykuna porque kay gas tuqyaruptin riki incluso bombayna tuqyan rika hasta punkutapas aparusqa punku kachkan partillan huknin punku kasqachu huknin punkutaqa walankarusqa huknin punkutaqa partillanña kachkan rika vidriokunatapas aparqarisqa payta riki chay kirisqakunatas hospital León Suprado nisqanman riki apallanku wawqillaykuna apallaykuna entonces siempre revisana chay balón de gas a veces chay cocina ripan chay manguerachankunatapas a veces tiempo pasasqan mina malograkunmi chay manguerachankunapas chaykunapas allichachina siempre wawqillaykuna siempre revisana chaykunatapas porque incluso ima negocioykipipas pasakurunmanmi wasikipipas cuartoykipipas chaymi kay gaswan yanukuna kanan riki wayrapananpi hinaptin riki escapaspapas chay wayrapananpiqa wayra apanqa riki chay gasta mana tuqyanqachu pero wichqasqapiqa chay ukullapi muyukunqa hinaspaq tuqyarunman riki astawan más gravicha riki wawqillaykuna pallaykuna más remari wawqichallay panchallay más rimari chayñataq riki kay congresopi kunan punchaw riki votarqaku kay congrestakuna chay campañanpi kanankupaq mana permisuta mañakuspalla rika congresista kanqata y campañapi purikunqata chayna riki achka congresistakuna richkanku chay reelección nisqanman rika entonces chay reelecciónman riqkunaqa renunciananku riki hinaspa chay campañaman dedicakunanku rika entonces ña riki kay punchawkuna pisimuchkanña kay octubre killapichusmi ya renuncianankuña paqwaychata hinaspa riki ya campañamaña dedicakunanku riki wawqillaykuna pallaykuna porque kay campaña ruwanapaqqa mana riki cargo público nisqanpi kanaykichu mana ima cargo públicopipas chaynaqa riki chaymanta permisuta o licenciata riki mañakunanku rika congresistakuna riki mana permisuta mana licenciata mañakuspalla hina congresista castellan campañata ruwayta munarqaku y chaypaqmi leyta riki ruwakurqaku wawqillaykuna pallaykuna y chay leytas mana aprobaykunkuchu ojalá riki
Ojalá yari que kay fichankuna pasanan kama amar aprobanman coraccho porque paykuna yachasqanchina wawqillaykuna pallaykuna kuti kutirispam proyectokunata presentan porque kayta mana presentaron cocho seguramente hukaqnin reconsideración man churaykutinqa kaqlla botanqa kurikaw mana chayqa archivaykunqa kuynat hukaqnin kaqlla presentanqa ya qamllataqa kunan presente nispariki ninakunqa huknin presentanqa hasta aprobanankunkama chaynatam costumbranku rikaw chaytaq yachanchikña achka proyecto leykunatam riki primera votacionpik mana aypachinkuchu ya chaymanta kuti kutirispa votacionpi ñamiki haypachinku riki wawqillaykuna pallaykuna chay votokunatapas. Pero lo más importante kunan manaraq lograykunkuraqchu, por lo tanto riki renunciananku congresista kayninkumanta hinaspa campañakuman dedicakunanku rikaw fichankuna pasananqama ojalá yarikama aprobamankuchu nispa ñuqa nichkani tenqa chaynaqa tenqa riki renunciaruspankuqa qhipataña leyta aprobanqaku no tenqa manaña valenqañachu rikaw chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay fiscalía anticorrupción kay Huamangapi kay fiscalía anticorrupción paykuna riki wawqillaykuna pallaykuna psicólogo de división legal 2 Ayacucho chaypi kaqta riki watucharullanku imaynampi porque país riki chay documentota chay documento psicológico nisqanta riki mana allintachu rurasqa mana chihaptachu rurasqa sino 200 solista pagaykachikusparaq 200 solisllapaqa 200 solista pagaykachikuspan riki chay documento chata riki mana allintachu rurasqa rikaw hukmanniq chata rikaw qullqirayku rikaw chay clientepa munasqantina riki ruwaykapurqa kay psicólogo wawqillaykuna pallaykuna chayta riki ya segunda fiscalía provincial corporativa especializada en delito corrupción de funcionarios de Ayacucho chayata riki dirección de fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe paykuna chayata riki llamkaqkuna kay tayta Carlos Alberto Esteban Sasiga 48 años psicólogo de división médico legal 2 de Ayacucho y chayanta riki Karina Mancilla Morales 52 años paykunata riki wawqillaykuna pallaykuna castigaykunku rikaw castigaykunku condenaykunku por delito de cohecho activo activo paykuna chay mana allinta riki rurarunku chay documentopi rikaw chay qullqita chaskikuyguspanku ari kayqa mana kay pronto challachu sino kay septiembre 2017 peraq wawqillaykuna panchallaykuna kay psicólogo a ver Mancilla Morales claro Mancilla Morales es el psicólogo pero Karina Mancilla Morales payriki ofreceykusqa 200 solista nan marika chay llamkaqmasinman chaynapi riki chay informe pericial nisqanta tikrachaykunanpaq rikaw hinaspa chaypi riki chay daño psíquico nisqan chay denunciapaq chayta riki tikrachaykachisqa riki wawqillaykuna pallayku 200 solista pagachaykuspa rikaw entonces chayta riki ña musyarunkuña hinaspa kunan riki ya pagachichkanku huchanmanta riki wawqillaykuna pallaykuna por cohecho pasivo nisqan rikaw chayñataq 2 y 9 de septiembre kay watapi paykunata acusarqaku porque teléfonopipas qayanakusqanku kachkan rikaw qayanakusqanku llanakusqanku chay coordinasqanku chaysi kay 9 de septiembre Esteban Sasiga payriki ya chay ofrecisqanta riki riki huykullasqa rikaw y chaymantañataq rikaw compañero de trabajo kama riki chayta yacharuspan denunciarusqa wawqillaykuna pallayqamkunaqa kay mana allinta ruwachkankichik musyarachikusqaku rikaw musyarachikusqaku wawqillaykuna pallayqa y chay pericia nisqanwan riki kay juicioman presentasqa rikaw claro chay tikrasqanku documentota riki como chayqa documento falsificado nisqa hinaña riki rikurun rikaw chay documentowan presentakusqaku rikaw entonces ya chayta musyarunku naskuna riki paykunata condenachkanku wawqillaykuna
pan y chalaykuna. Es decir que kay Esteban Sasiga pairi suhtawata pena privativa libertad efectivo, chayata inhabilitación de 10 años, chayata que paganan joyeta 486 días de multa, igual a 6.000 soles, ojo, 6.000 soles está pagando rigao, chayata que kay Mancilla Morales, que Karina Mancilla Morales, para tener 5 años de prisión efectiva y 365 días de multa, valorizado en 5.170 soles. Y para con que Iskaning Mantari que ya paga con más de 6.000 soles de intereses legales como reparación reparación civil contra el Estado rico aujillegona palegona, porque para con que documentota como funcionarios públicos de medicina legal chay pe llamga pakuspanko chay documento ta falsifican manco casjarico aujile con apalleco más rimari chayñatari que kay machuchakuna jubilados aujile con apallegona paikonari que ya participaron cuña kay profesor jubilados de kay pensión 25-30 nincho a ver chay 19.998 a ver paikon arico aujilekona sí 19.990 y 25.30 paikon arico cobrachcanco pensión en cota valorizado en 400 a 700 soles. A ver, no sé si este es para el programa, un ratito voy a contestar. Pampachaykulecho aujilekuna pallaykuna llamada telefónica kachkanta hari aviso chataya mismo bueno mandamos tinchiki willachisonchiri aviso changotarika alin aujilekuna pallaykuna mandakamuichi aviso ikichikta mandakamuichi ima willakuyniki chikaptimps nichkargancho aujilekuna pallaykuna jubilados de 25 30 80 19 99 90 paykuna riki chaskinko julikichata punta jubilación ninkuta entre 400 700 soles porque chayna ya carga punta taja ¿no? Pero aujilekuna pallaykuna con China costo de vida subieron, sueldo mínimo pues subieron porque sueldo mínimo pues punta taja menos la carga ¿no? Una de guataña para con arique a machuchacón para echar con añacanco cobra conco y manañarique que hay canasta básica familiar ni jamás hay pan ñacho
Tempaikuna mañakuchkanko riki ñuqayku movilización tarwaykusaqku kay 20 de agosto nisqanta riki hamuchkan ña huk semana hina faltachkan kay miércoles 20 de agosto nisqanpaqsi paykuna movilización tarwaykuchkanqaku paykuna mañakuchkanku riki kay yachasqanchik hina kunanqa amawtakuna cobrachkanku entre 3.300 chaynatañam. Por lo tanto, ya chaynaman ya yapayguachunku, aunque sea mana llapanta kaspapas, poco a poco riki aumentaguachunku nichkan rikao. Chaypitas kachkanku pachak suqtachunka iskaynin waranja profesores jubilados cesantes de educación básica regular, alternativa, especial, técnico productivo, etcétera, etcétera. Entonces, paykunapas nichkan riki pensioniku taya subikachichunku a 3.300 nispa. Manachosme estado aterongacho de 400 a 3.300 soles de jubilación ninta subikuita, pero quizás al doble, al doble, ¿no? 700 son 1.400 a 1.500 chayna gamaga en yapachayku saykichik ningachusme estado rikao, pero imene kanga kay movilización en kutatsuya kanga rikao kay congreso perike paykuna chay leyta tikrachita monachkanku chay pensioninko aumentachikunan rayku riku awqillaykuna pallaykuna marrimari kay programa llanchikpi chayñata riki kay yachasqanchik rika hayninpa lunes punchawta haperunku a martes taña, martes taña peronco porque lunes punchapa bandera chorayma martes parike yaykurusqa chay topógrafo rigao chay topógrafo kunata riki mana presuchankuchu simplemente chay midichkaqllatam haperuspanku aviarunku riku caro chay huk rato riki kay comisariapi tiyaykachirqa kusupinkuna anotanankupa y anyaykuspa riki aviarurqaku porque manan en cualquier momento o ima publicación chaypipas rimancho paykuna detenisqa kasqantaqa simplemente paykuna claro tumpata riki fotokunapaq makinkuta qhipanman churaykurqaku y chay riki están detenidos, están enmarrocados en España, colombiano con especialmente el presidente Petro rico awqillaykuna pallaykuna riman rikao y pairikenin deteneron topógrafo y conata Santa Rosa, eso es ilegal, eso es secuestro en España ilegal secuestro secuestro jarike fuerza a rike pacaruime rikao ilegal ilegal kan porque kay peruano alpanchima yaykuramten jarike wischueja normal ya rico awqillaykuna pallaykuna igual peruano suaclambrero igual wischumunman como unaspa entonces mana chayqa secuestrocho mana chayqa ilegal rico awqillaykuna pallaykuna ña ninchik ña kikin Petropa rimarinin perikao chay alpas chay islas riki manaraq pimanpas husqa entonces manaraq pimanpas husqa kaptinqa imaynanpitaq paykunaqa dueñoytaq munachka manami chaynachu ñame que Perú dueñachkan entonces si paykuna chayman amparakunqaku igual ña dueño ñariki dueñasqaqa propietario ñariku awqillaykuna pallaykuna sichun paykuna nenqa manam chay punta watata chay rakinakuypi chay islaqa rimarqachu chay como lindaqa nispa ninqaku chay desconocenqaku chay rakinakusqankuta hinaptinqa igual desconocesunta riki chay nata riki chay allpa kachkan chay paykunapa chay distritunkuña entonces chayta riki kutikachipurasunchik rikao chayta kutikachipurasunchik porque chayqa Perúman pertenecerqa riku awqillaykuna pallaykuna Perúman pertenecerqa por lo tanto kutikachipurasuntaqa yay nateriki qipaman kutikuchunku mas hanayman rikao chay huknin mayukama y chaymanta riki kaqlla kay raman kutikamuchun riku awqillaykuna pallaykuna chay alpa mana chayllachu sino pajarinnintin kay miércoles punchawpaqñataq rikao qayna punchawpaq izamiento de pabellón nacional taña ruraykunku kay isla Santa Rosapiqa awqillaykuna pallaykuna izamiento de pabellón nacional chayta ruraykunku hinaspa riki banderanchikta churasunchik nispa pero kunaqa imañataq pasakuchkan hina kikin colombianokuna awqillaykuna yachasqaña pim chay banderata churarusqa kay político Daniel Quintero payriki churarusqa chay banderataqa awqillaykuna pallaykuna foto kachkan porque chaypi vicinokuna hukchuya kayriki editasqa kanqa kaqay wakpi sutilla banderantin kikinchik wak fotota tomakuykurqa
wak churasqanta parik alabakunanpaq rikao pero chayta ña que kikinkupa abogadunku hina llaqta abogadunku mana kaytaqa abogados peruanoschu sino abogados colombianos se denuncianqaku kay tayta Daniel Quinterosta por instigación a la guerra. Como invadichka hinan chaytaqa ruran chay tayta políticoqa. Claro, como es político, entonces oposición con Ericao, oposición con seguramente denuncian kakoya. Entonces niscanco incluso que Daniel Quintero hasta uchcuasipipas tiaron por instigación a guerra que bandera churaros hangwan nispariki ari marichcanco aujile con apaleikono. Y kikin ocupi chaytaqa urachcanco mana kai Perú suyunchik pichu. Más rimari aujile apaleikona más rimari cheña tariki. Alcalde Tacna o Aujilekona Payekona, nin tagrika como kai Colombia pikachkan o kai Colombia Perú kachkan riki problemape y chainas kachkan kai Chiliwampas problemape. Pero mana kaina invasión a cancho, mana chay alpacona reclama a cancho, pero hizo seja chay ejército uncos yai como Aujilekona Payekona kai Tacna Lauma. Entonces ningún tagmanan chay linda pega canan cucho chay ejército chileno. Anita pasamos mancucho, chay tayari que hay gobierno peruano, jawaricho, que hay soberanía territorial, nisjanta, ricao, manachiqui pasa cuchcancho, que hay como en caso de frontera Perú-Colombia, pero cachcan más reclamo, ricao, ejército chileno, que hay frontera pe, cuida muchcan, nispa, ricao. Entonces, y maraicuiche cuida muchos campas, nispaniscanco. Claro, paicona quizás que, claro, ina alpango peja cuida cuchonco y maina pascaigana pascacho, rica, con tal que ama y hay como choncucho, porque chaynam chay soberanía nacional, rico, aujlegona, payaicona, rica. Entonces, cada uno dueño, rica, maina jango, o así que van dueño, mana. Hampa permiso y con pipas pasa con mancho y casi no hampa permiso y con siempre pipas y hay con manrique igualito creo que hay pero soy pas el que dueño can chile peruano con y estado gobierno de que hatalin de que lindan y chaymanta jamana y hay como mancho pipas. Bien, coterizun chica islam ang hukurato chay pitak nichkanko kay ejército kay naval ko nariki kachkanko acá frontera pe muy kachkanko chay mayupe incluso ayapachkanko más policía con atención alin yapachunko chay normalmente pero ichaja mana cancho ancha negocio con nariki kay isla Santa Rosa po aujilagona palegona chay siri que wakla Colombia lauma rin corantipaco o kay Brasil laman rajarin corantipaco y matapas hasta gas tapas hasta arroz videos tapas rantipacon cuacmara porque kay frontera en chipej mana cancho ima alguien hatun tindalla para recoger con una pelea porque guaclaupej aeropuerto y guaclaupej hatun puerto y todo hatun negocio con acá con y hatun yachta incluso colegio con apas guaclau chimpa peraxia chayman rinco guarma con apas na pense guacmante ima rantipachacos apamos jancotas acá en naval con musiaros paja quitan rique kay Santa Rosa picaj con nataricao pay con apata chay rantipaco y chanta entonces machay con ataruan mancucho porque hukchuya negocio pa apamos canco a mi con anlanco pachi apachacamongoga y chay con atajari que anapang mantari que humana chay jari que hawak pitagme que hokarne empresario kichay con man hatun tindata y chay hatun tindat kichay guspa bueno chay mantaranti con mari que apachan producto todo lo que es producto peruano, pues, ¿no? Entonces, China, quizás aliencan, porque a veces linda con la piachaiga, sasayari con aujilagona palegona, principalmente cae Perú linda, porque cae gobierno abandonas han mi cachcan, es necesario que hay fronteras vivas y mainan China, linda, te cuidan anco, pajao, cachcan, achka linda con ari que cuidan apa. Tanto que liu que vecino chilachta kunawan ricao entonces incluso promocionar jaco chay linda mangri monaj paga al gobierno alpata joita monarja ricao con tal que chay linda cuidan ango pa ricao policía o pipas y ahí como tenga ya ahí mismo riqui partita pasa camonan pa ricao entonces chayna con pasa kuch con ojilla con apale con acá lindan chicona pips chayna tariki kay taita José Geri kay presidente con anjarik presidente del Congreso Taipama, Karjarik denuncia por violación sexual. ¿No? Entonces, con ancha denuncia tapas fiscalía archivaico. Entonces, hecho un fiscalía archivaico no tenga que mama
Deli Espinosa o archivachichkan paypa autorización niwanchu kay denunciakuna archivasqa kachkan imaynataq chayqa wawqillaykuna pallaykuna chayqa hukmanchu sao porque karqa denuncia por violación sexual pero chaytas archivaykachinku wawqillaykuna pallaykuna tenga kunanqa payqa como archivaronku ña tenga mana denunciayuq ña rikurirun totalmente libre de todo violencia todo acusación todo wawqillaykuna pallaykuna entonces mana chayqa allinchu rikao ya kay congresoman yaykuykun inatika apisapa rikao kaypi niskanchik rikao hay un pacto político entre fiscalía poder judicial y chayñataq riki kay congreso y ejecutivo riko wawqillaykuna pallaykuna pero munaspaqa kikinku pura pelearinkutaq rikao pelearinkutaq riki huknin menuschata kasukun huknin maschata kasukun huknin riki imachapis mana kasuykuptinqa ya hurqunakuypiña ya denuncianakuypiña kachkan kikinku pura kaytaqa rikao porque Deli Espinosapas manamiki chiqaptapuni llamkapaq llaqtapaq llamkaqchu rikao llaqtapaq llamkaq kaspaqa sumaqta riki chay denunciakunata riki terminunman churaykunman hinaspa riki ordenaykunman riki pero mana chaykuna pasakuchkanchu rikao claro quizás fiscalía riki chay denunciakuna chaskispa investigaqlla rikao pero paykunam chay acusacionkunata ruranku riki tanto poder judicial tanto congreso rikao pero congreso peja ima denunciapas manaya riki paykunapa contrampi kaqkunaq puririchkanchu siempre paykunaq waqaychanakuchkanku unikoqa kay poder judicial nisqanpi susiqariki hukis kay denunciakuna puririchkan wawqillaykuna pallaykuna entonces aquí está wawqillaykuna pallaykuna kay denuncia sexual karqa riki kay napiraq riki en provincia Canta Limapi chaypiraq kasqa riki huk wasipi kay tayta qheri violanman kasqa chaynata nisqa y chaymanta chay denuncian kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna pero bueno kunan fiscalía chayta guardaykurun archivaykurun pakaykurun nisunchik rikao y kay José Qheriñataq libre chay denunciamanta riki rikurirun hinas kunanqa niskan mana ñuqaqa culpablechu karqani ñuqaman tumpawarqaku más bien asuykuspay riki ñuqaqa yanapasayki chay denunciaykipi nirqaniraqmi pero eso ya son wawqiqa ya son palabrerías ya pues de políticos wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki kay poder judicial wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluartita ya riki chay kachkan riki denuncia por lavado de activos kay campaña Perú rasqanmanta riki kay Perú libre chay pari campaña toraqaku chay Julieta riki mana llapantachu rikurichisqa riki kay mama Boluarte y chaynapi riki kay Perú libre debikuchkan Julieta porque recurrieron achka aporte y chay rendición ninkupiñataq menoslla rikao incluso chay aportantinkuna ña riki rimarinkuña ñuqaqa tanto payman pues Boluarteman punim hurqani nispa ya manam chay hurqasqaymantaqa ñuqapa huchayñachu bancarizasqan mana bancarizasqankupas paykunañam chaytaqa riki atallinan ñuqa husqayqa kaqaykachkan recibo y nada más nispa riki chay aportantinkuna nijikurun y no chaytam kay mana fiscaliachu sino kaypiqa poder judicial ordenachkan riki de una vez chayta investigaychik por delito de lavado de activos entonces kay mama Boluartetaqa achka denunciakuna suyakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna mana riki chay wañuchikuyllamantachu sino kay lavado de activos chay campaña probasqanmanta y anki archivarunku chay mama Boluarte kay hina llaqtallampi chay club deportivo chay hina llaqtallampi chaypi chay qullqikuna yanqachasqanmanta chaymantapas kachkan denuncian chay karqa congresopi denuncian pero chaytaqa riki congreso ponen pakaykurun rikao seguramente chaykuna kay mama Boluarte tukurunqa kay cargonta hinatin kaqlla riki rikuriykamunqa pero chaymantaqa riki kay cargopi kasqanmanta achka denunciakunaña kachkan operachikusqan chay uyanta operachikusqanmanta chayñataq riki chay tayta Vladimir Cerrón ayqichisqanmanta caso cofre más cosaskuna kachkan aparte chay wañuchikuykunamantapas entonces chaykunam riki cargomanta lluqsiruptinqa tijuykurunqa anki kunanchiki kay congreso riki archivarunku pero chay archivasqawanchum wawqillaykuna pallaykuna paqway chinkarunqa o paqway pakasqa kanqa o paqway mana investigasqa kanqa sino ña kikin mama fiscal Delia Espinosa niña
cargon tukuchay kunanta suyachay kusunchi ya kamas tukuy con que tenga ya pachay denuncia con purigo italiaco y conga porque mana ñamri que congreso permisa ko ikangañacho cargon ta tukoro tenga nispari que ari marera chayña tariki yachasqan china kay mama boulevard tariki kay amnistía de policías militares wañuchiqkuna tariki amnistía y con chay ley tariki kamas churaykam wawqillaykuna pari hayna punchaw rikay hayna punchaw tayta Vizcarra tariki acusachkarqaku y ina chay ratullata Vizcarra pillapa prensa ocupakunanku kama kay ejecutivo ñataq chay ley de amnistía tariki firma muchkarqa wawqillaykuna palaykuna chaymanta amriki ña kay desde CID expresidenta del CID, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chayman Tariko Aujilaykona Palaykona, Mama Yulisa Mantilla, Nicaramón, Ñaricao, kay Peruja abandonachkanmi kay Corte Tarike, porque manaña caso kuchkan ñacho nisparicao, pero kay pitaq kachkan iskay cosa ricao, paykuna proponemos, o sea, que actual gobierno que proponen kay sit perike miembro tarike chay umallinanpaq, pero a la vez manataq kasukuyta monancho chay sit panisqantaqa nisparicao, pero chayna kaptinqa kanmantaqmi kay corte perike kamachikuykuna ricao. Mana caso que monajkunataja castigana para que mana caso na para que porque a veces caen asimilado o documento ya hasta un caso na que caña chorique o con panichaya con aricao. Entonces kaypi nichkanko ña wakaq político kuna kay mama Boluarte merexisqa kanga kay Perú suyunchikta paqwayta como Fujimori tiempon periki total corrupción y kunan kay mama Boluarte pa tiempon pipas total corrupción rico awqillaykuna pallaykuna chay Fujimori pa tiempon perikao roba pero hace obras nisparima y carga ricao y kunan pasik igualito chay kachkan es corrupto pero hace obras. Ari wañuchirqanin pero mana mucha añoqachu wañuchirqaniqa kikinku puran wañurachikunku nispa chayna tikranpa rimaykuna kachkanriku awqillaykuna panchallaykuna kay gobierno manta pacha. Entonces kay gobierno total nichkanku rikao total falta de carencia moral, ética y de principios manam chaykuna kanñachu kay gobiernowan nispariko awqillaykuna pallayku rimarichkanku kaja incluso cartapas kachkaña desde la mana kayqa desde kay Comisión Interamericana kayñataqmi kay ONU mantaña awqillaykuna pallaykuna ONU pas Nicaramúña chay ley de amnistiata qamkuna churaykunkichik chayqa qipaman kutiymi manan chay justicia maskaychu kunan kay moderno leykunawanqa justicia maskaychiqa maskaymi pero qamkuna qipaman kutichkankichik nispa Nicaramún wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa huk recomendación tata humuchkan wawqichallay panchallay chay sitmanta juezkunataña ruyakamuchkan señores jueces si bien es cierto gobierno ikichik riki chay leyta aprobaykuron chay ley de amnistiata pero qamkunaya ama kasuychikchu nispa rikao ama kasuychikchu chay amnistía contra policías y militares chay wañuchiqkunata ama riki chay amnistiaychikchu sino inayariki cumplichik chay punta leykunata nispa rikao pero kay gobierno taqma leyta churaykaramun rikao mana kasukuqa juez kaspa pi kaspapas nachkanmi rikao chay ley mana kasukusqanmanta mana allinta riki rurachkan ya entonces mana kasukuqkunaqa ya kanqataqmi castigunku kanqataqmi sancioninku nispataqmi que chayna leykunata churaykamunku riki hawachanman rikao kasukunankupaq. Entonces chaykunawan riki hasta juezkunatapas riki tanqachkanku tanqaypaq riki wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa kajaykao hayna punchaw miércoles aprobaykaramunku riki chay ley de amnistía nisqanta riki publicación riki wawqillaykuna publicación porque ña aprobasqaña karqa congresopiqa iskay kutita rikao ña hayninpa pasaq killaperaq ña aprobasqaña karqa pero gobierno faltarqa riki chay promulgación entonces ña riki kunan chay promulgaykamunña hayna punchaw hinaspan riki kunan
kay ñariki rimaykuna rikurimuchkanña diferentes instancias, diferentes instituciones, kay comisionado de la ONU Volker Tink paypas chay pronunciamiento tariki chayakachimun ñarikaw kay mama Boluarte perjudicachkan chay investigación kunata rikaw porque chay violación de derechos humanos chaykunata amrike qipanchachkan rikaw porque chaykuna riki ña leypi sumaq churasqaña karqa kunanqa chaykuna también qipanchachkan nispa rikaw y bueno imapia kay tukurunqa wawqillaykuna pallaykuna incluso kay kachkan un comentario más o menos kay tayta Ronald Gamarra nin rikaw peraj mayraj kay wiraqucha paypa publicaykamusqa y kay chija priki kayna publicación kuna wawqillaykuna pallaykuna ajomarka tawa chunka wataña pasaron suqta chunka isqun campesinukunata wañuchirqaku llapa chantarin muntuykus pariki yaqa ovejata hina yaqa sisita hina riki CPI-kururqaku wawqillaykuna chaypun sutinki asesino masivo de civiles chayperiki warmakunapas karqa uña warmachakuna iskay chunka qanchisnin warmachakunaqa ima uchayuqtaq wawqillaykuna pallaykuna chay tanto runa chawpinpi wañunankupaq warmachakunallaraqmi chaynataq nichkanku warmikunatapas chaypi violarqaku violay tukuruspañataq chay pisiparuspañataq riki muntuykuspanku llapankuta wañuykarachirqaku. Entonces ama ayankuta tarinankupaqñataq yaqa iglesia ukuman haykuykusparaq chaypi lliw dinamitaykuspa kañaykurusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna y mana chaypi chinkanchu riki hinallaraq tullunkuna pachankuna siempre kachkan riki hasta uchpallanpas chaytañataq riki tuquparuspanku chaypi waqpi pampa parurqaku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayta ruwarqaku kay policiakuna chay militarkuna wawqillaykuna pallaykuna llaqtanchikpi y chayñataq chay navalkuna tanto kay Ayacuchopi kay Huancavelica laopi y principal kay Ayacuchopi rikaw tukuy kay sur lawkunapi wañuykakurqa kay Huanta lawkunabu tukuy llaqtanchikkunapi tanto wañuykakurqa riki wawqillaykuna pancharaykuna entonces chaymi kunankama justicia manaraq kachkanchu y chay wañuchiqkunatan riki kay leywanñataq pampa chaykullanku wawqichallay panichalay más rimari kay programallanchikpi más rimari kay programallanchikpi chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kay cáncer unquymanta rimasunchik chay cienciamanta rimasunchik ña riki kay Rusia wawqillaykuna pallaykuna vacunata ruaykamunña riki contra el cáncer wawqillaykuna pallaykuna chay cáncer paqsi ña vacunata ruaykaramunkuña y chaykama riki mana ancha rimay kachkarqachu pero ciencia avanzasqanman hina mana chayllachu sino según yachaysapakunapa rimasqanman hina nichkanku rikaw manañam riki ima unquypas runata wanchinqanchu porque hampikunatas tarirunqaku rikaw pero kay hampikunaqa mana lliwchapaqchu wawqillaykunapas sino qullqiyuqkunapaq sino chay kay guerrakunamanta chaynataq kay pandemiakunamanta escapaqkunallapaqñam riki paqway mana wañunankupaq kay hampikuna rikurimunqa porque nichkanku riki kanqam huk punchaw kay manaña ima unquypas ni gripillapas runata atakanqañachu pero ichaqa ama gripillapas atakananpaqmi incluso videokunapi peliculakunapi rimachkankuña total riki manaña ni contacto físico nisqapas kanqañachu warmikunapas ama chay unquykunawan chay pareja ukupi hukunawan puñukusqa unquykunata rikurichimunku rikaw infecciones de transmisión sexual nisqan rikaw o enfermedades de transmisión sexual nisqan entonces chaykunapas amaña puririnanpaq ya warmikunapas manaña wiksayakunqañachu simplemente maquinakunallañam riki wiksayakunqa imana chay maquinakuna wiksayakunqa ariña maquinakunata ruwarunkuña riki en vez de warmi wiksayakunanta maquinaña wiksayakunqa riki wawqillaykuna pallaykuna y warmikunaqa manaña wachakunqañachu chay maquinallaña riki como es máquina manaña riki maquinaqa sufrinqañachu haganqañachu sintinqañachu simplemente riki chay taxa wawacha chay kunanqa riki kanmi chay incluso embarazos por fertilización in vitro chakranchikunapipas hasta vacakunatapas chay inseminación artificial nisqanllawanñam wachichkanku mana turullawanña rikaw entonces chaytaya ruranqa kunasma kunan maquinakuna kachkanña chay maquinallapiña chay wawakuna qispinanpaq rikaw wawqillaykuna pallaykuna entonces chay rikurimuchkan pero
chay humanidad riki mana ñuqanchik wakcha runakunapaqchu chaykunata hawaspaqa rikaw chayna llañasqanja tiempo hamusqanmi hinaqa mana warmikuna wakchaykunqa wachakuna mana wakchakunaqa hinallaraq kasunchik o bien chinkachisqa kasunchik kay tecnologiakunaqa riki chay atisapakunapaq chay qullqisapakunapaq chay millonariokunapaq paykunapaqmi riki wawqillaykuna pallaykuna kaqay Coreamanta rimasunchik Coreapipas igual chay células cancerígenas nisqantas paykuna riki ña hampichkankuña nisqan sichun chay cáncer recurren chay celulallapi hinaptinqa chay chinkachinmanku hina chay celulallapi taqsa chayta científicos coreakuna riki ña lograronkuña y chay investigacionkuna avanzachkan rikaw mana chayllachu incluso kaqay wawqillaykuna pallaykuna primer vacuna de ensayo contra el cáncer al pulmón kayqa manan chay vacuna rusañachu ese es otro kunanqa contra el cáncer al pulmón chaysi qallakuykunña qanchis llaqtakunapi qanchis llaqtapi ña vacunachkankuña hinaptin riki iskay kimsa wataraq pasanan riki chay kay vacunasqanku funcionasqan mana funcionasqan qhawanankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay vacuna experimental contra el cáncer del pulmón chay kachkanña ña pruebachkankuña qanchis llaqtapi ña pruebachkanku wawqillaykuna pani challaykuna chaysiki chay punta chay vacuna chaskiqkuna imaynas riki kanqaku chaykunata ña hawakachachkankuña wawqillaykuna panillaykuna entonces pi fabricataq o pi chay investigadorkunataq chayta ruwamuchkan chay BioNTech nisqan chay empresa de biotecnología alemana kaykunaqa alemankuna mana rusukunachu riwa kaykutanman isusqa kaykunata isusqa tanqanqaku nishuta pero Rusiapa kanmi hinaptinqa chaytaqa hasta willakuqkunapas pakanku rikaw porque chayqa riki mana valenchu rusukunapa nispa rikaw pero si es europeo si es estadounidense si es japonés o coreano anchaymi isusqa riki maqta publicasqaraq riki wawqillaykuna panchallaykuna entonces ahí está Biotech empresa biotecnología alemán porque hay biotecnología waña chaytaqa rachkanku chay vacunas famosas vacunas ARN chaykuna waña rikaw ruwamuchkanku entonces chaqay riki qallishkankuña kay Reino Unido nisqanpi a través del Centro de Investigación Clínica NHR chayñata UCLH chayñata riki ruwamuchkankuta riki kay empresas CPC NP chaykunapas bueno achka empresakuna chaypi llamkaykuchkanku principalmente kay biotech chay vacunataqa ruwaramun pero kay pruebapis yanapachkanku chay empresakuna kay ñawinchamusqaykuna riki wawqillaykuna panchallaykuna ña chay Reino Unido chayñata vecino llaqtakunapi ña qallaykunkuña kay vacunas contra el cáncer del pulmón nisqan chiqap chayta rikaw ña pruebachkankuña porque ña kay prueba pasaronqa kay llaqtakunapi hinaptinqa ya mercadoman ña lluqsimunqa chay vacunakuna riki wawqillaykuna pallaykuna kaqay niskankuña kay Españapi igual Españapi pruebanqaku porque qanchis llaqtapi niskanchikmiki entonces kay Reino Unido huk llaqta chayñata riki España huk llaqta y vecino llaqtakuna seguramente Francia Alemania tukuy chaykunapi qallaykunqakuña kay vacunakuna churanakuyta riki wawqillaykuna pallaykuna entonces manaña runa wañunqañachu chay cáncer contra el pulmón a veces kay unquykuna riki rikurin rikaw pulmonchanchikpipas chay neumonía nisqankuna chayñata riki chay a ver asma nisqankuna chayñata riki chay hukninpas chay TBC famoso TBC rikaw entonces chaykuna quizás chaykuna chinkanqapas wawqillaykuna pallaykuna kay vacunakunawanqa rikaw mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna Chinas wawqillaykuna pallaykuna kay vacuna contra el diabetes tipo C chaypapas ña hampita tarirunkuña entonces diabetes pas ña hampiyuq ña wawqillaykuna pallaykuna porque nirqaku diabetesqa mana hampiyuqmi hasta wañunaykipaqman chay diabetes yawarnikipi kanqa nispami chay yawar unquymi o yawar cáncer chaypaq sutin yawar cáncer hasta wañukunaykikaman chayqa manachum allinta mikuchaykunki terminuchanpi manachum allinta kawsachaykunki terminuchanpi tenqa chay diabetesqa rapchallam seperusunkiman ninkumika chay diabeteswan unquqkuna yachanku mastaqa riki chaymi paykuna
cuidacuspalla canku rikao. Entonces chay diabetes tipo 1 nisqanpaqa ña china hampita tarirunña wawqillaykuna pallaykuna mana paykunaqa vacunawanchu sino chay células madres nisqanwan rikao, porque chay células madres nisqansi servikunqa riki ancha hampipaq rikao. Qamkuna yachayta munankichik mas chay células madres nisqanmanta chay fácil wawqillaykuna pallaykuna. Kay células madres liwchapa ukuchanchikpim kachkan rikao, porque chay células madres nisqansi chay principal rikinatinsi sechom ñuqanchik kikillanchik chay jurachakuna imakunawanpas hampikusunchik mentalmente kunanqa riki kachkan ñamiki nisunchik riki kay medicina tradicional nisqawan hampinakuypa riki kachkanmi rikao. Entonces chaykuna hampikusuña chay célula madres hampisunki wawqillaykuna chaykuna chay activakun. Pero kunanqa kay cienciañataqmi paykunañataqmi especial chayta riki direccionachkanku chay células madres nisqankunata kayna cuerpunchik hampisqa kananpaq riki wawqillaykuna panchallaykuna. Mana chayllachu chayñata riki nisqanta kajaya chay inteligencia artificial hasta chay servikun wawqillaykuna pari. Inteligencia artificial nisqanpas ñas rikurachimunña chay proteínas anticancerígenas nisqanta wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay proteínas anticancerígenas células mejor dicho kay inteligencia artificial chay riki ña personalizado nisqan rikao. Nisunchik ham unqun hinatinqa ya hampa chay cuerpuykita kay inteligencia artificial analizaykunqa hinaspa chay proteína anticancerígena nisqanta hampichata riki ruaykapusunki chay proteína nisqanta. Chay ukuchayki minaykunqa hinatiqa ya como son inteligencia artificial va a ser personalizados nisqan rika, mientras kay vacunakunañataqmi que de forma general rikao, a veces tupanqa, a veces manapas rikao, pero sichum resultado kanqa al 60-70% ya es allinsuñami kao, allinsuña kay cienciapaq, pero kay inteligencia artificial nisqawañataq seriki hampikuna kanqa personalizada eta pues proteínas anticancerígenas nisqankunata riki paykuna fabricamuyta qallaykunqa riki a través de inteligencia artificial. Mama imacha inteligencia artificial ancha inteligencia artificial tam kunan riki tukuyman apaykuchkanku wawqillaykunapa estudioman apaykuchkanku profesional kayman apaykamuchkanku kay medicina nisqan apaykamuchkanku tukuyman riki wawqillaykuna panichallaykuna. Chaynata riki kaymanta tukupananchikpaq kay hampikunamanta rimarisunchik rikao kachkanña kajaya riki otra vacuna contra el cáncer que elimina tumor cerebral mamallay mama. A veces kay umachanchik perikao quizás warmacha kaptinchik o atun kaptinchik imayna kaptinchik takachakururqanchik chaychapi natincha ukunchik periki nada heridacha quedaron chay herida riki miran wiñan naspaqa chay tumorman riki tikarakurun rikao. Chay tumortapas ñas hampichkan ña wawqillaykuna pallaykuna sin quimioterapia, sin radiación, porque kay cáncerpaqa chay quimioterapia nisqallawanmi hampinku rikao. Chayqa yachasqaña rikao chay cáncer unquqkuna especialmente riki yachankichikña rikao, porque achkaqta muyarini cáncerwansi kasa chay quimioterapiata ruachikuchkan nispa rikao. Entonces pero kunanqa kay vacunakunawanqa hasta tumor cerebral nisqantapas chinkachichkankuñas. Entonces mana necesario nichu kanqa kay avance médico nisqan avanzamusqanman hinaqa ni chay quimioterapia ni radiación chay maquinakunapas manaña servikunqañachu. Pero kay hampikunata riki nirqaku una años chay hampikunata tarisqaku solo que investigación pues purikusqa riki imaynampi porque chay quimioterapia radiación chaynata riki chay hampikuna chay cáncerpa hampikuna chaykuna riki wawqillayku qullqichan riki chay dueñokunata riki chay fabricakunata chay empresakunata chay hospitalkunata chay clínicakunata riki qullqichan. Por ejemplo chay quimioterapia ruwaqkuna riki akolanpi riki suyachikuchkanku chay quimioterapia ruwachikunankupak rikao es jolle mana chayqa riki gratischo sino qullqipaq riki wawqillaykuna pallaykuna claro hospitales pipas kachkanya iskaypi riki pero chaypipas colanpi riki wawqillaykuna turnuyki tupamusunki sapa kimsa killamanta tawa killamanta chaykama suyapanaykikamaq ya unquypis ganamusuchkankiña.
pero chum kay mana quimioterapia llawan hampi kanja inatenga o kay cáncer pa hampi kanja inatenga ya chay arantis hanku chay máquina kuna manaña servi con gañacho rico auxillaykuna son milagros de la ciencia auxillaykuna panchallaykuna chayñataq kay Perú suyuman hamuspanchi chay tukuchaykusa anki oranchik pasaronña ñari que incluso kay gobierno peruano auxillaykuna pallaykuna kay gobierno peruano a través del poder judicial chay inteligencia artificial ta utilizan gaña imapaq chay llapa expediente kunata chayñata chay pro resolución kunata analizaykunanpaq porque chay expediente kuna wawqillaykuna pallaykuna a veces yaja waranja folio rika waranja papelta pelanaruy maqtacha pelaraykunqa rika wawqillaykuna waranja papel chay expediente kuna son 200, 300, 500 hojas waranja iskay waranja kimsa waranja chay expediente kuna wawqillaykuna pallaykuna. Por ejemplo, kay mama Boluarte denunciananku pa chay wañuchikuymatu hayka expediente kakuchkan rikao habrá pues 2000 páginas. Entonces chay leykuyqa juizpaq fiscalpaqa sasa riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chay inteligencia artificial chaywanña chayta analizachinqaku chay expedientekunata. Entonces ña poder judicial chayta rurayman churakunqaña. O sea, kayqa manaraqa chayraqsi investigachkanku, analizachkanku, mana chay rimaychu, sino kaypiqa willawachkanchikña ña poder judicial kay inteligencia artificial ta utilizanqaña kay expedientekuna analizana. Entonces, ima faltachkan seguramente chay máquina churaychu faltachkan o chay expedientekunata chay maquinawan leychaychu faltachkan o autorizaykullañachu faltachkan o imaya faltachkan porque chaynata nin kay mama presidenta del Poder Judicial Yanet Tello. ña certificado lluqsiykaramunña reconocimiento formal institucional wawqillaykuna pallaykuna chay paykuniskan kunanmi chay innovación tecnológico chay tariki churaykullasunchik chaynapi kay llaqta runata yanapawananchikpaq nispa ñaskachkanña chay certificado de registro de marca de asistente de inteligencia artificial IA denominado Curia chay sutimpas kachkanña. Entonces ya está autorizado wawqillaykuna. Entonces faltariki llamkachillaña riki faltachkan chay niskaniki chay inteligencia artificial wanga chay maquinaman leykachinki rikachinku chay escaneaykunki rika escaneaspa chay maquinaman quykunki maquina analizaykunki nasparik ya resumentariki quykusunki kaynam waknam ari chiqapmi llullam ya manaña linkiñachu hoja por hoja manaña chay analizay kanqañachu kaychapim kaynachatan wakchapim sino chay maquina resumenllata riki chaykusunki riki imam tapukusqaykita chay inteligencia artificial manejayqa riki facillam yachaqpaqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces ahí está ña riki Perú suyupipi chay inteligencia artificial ta utilizayta qallaykuna nirqaykichikmi qayna watakunaraq wawqillaykuna pallaykuna. Kay inteligencia artificial me tiempo hamusqan minaqa reemplazanqa juezkunata, fiscalkunata, abogadokunata. Quizá abogadokuna hinallaraq existinqa porque necesario riki chay documentokuna presentanapaq abogado rikao sellon firman chay documento presentaynin rikao chay necesario wawqillaykuna pallaykuna. Pero ichaqa riki kay expedientekuna ley chaykunan tumpa sasa kachkan. Manan primera vez kay o manan Perú kay primero kay inteligencia artificial ta utilizanga sino ñam huklawkunapipas utilizachkankuña wawqillaykuna pallaykuna. Ojalá ya allinta utilizaykullanman kay inteligencia artificial nisqanta ama tikrampakunatachu rikao. Entonces allinta utilizaptinkuqa ya quizás pues kay justicia nisqan avanzan apurawanpa rikao. Tenqa riki manaña una itañachu riki kay justicia suyapayaykanqa o justicia maskaqkunapas manata una itañachu riki suyapayan sino kay inteligencia artificial ratuchal analizaykunqa riki par de minutos ya está ya un ratito nomás wawqillaykuna pallaykuna. Chay académicos o estudiantikunapapas tapuchaykunki imatapas hinata inteligencia artificial ratuchalan contestachaykusunki riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay famoso IA riki o dibujo tamunanku también
ingeniería en todo esta hoja con la incluso que hay programa que chiñam y ma profesión con las avanzan acá inteligencia artificial y ma profesión con las chinkan incluso niskan coño que inteligencia artificial ñam ham wata con apej hasta warma con taps ya chachen amauta con pas chinkan gaña chay solamente monitor le aña amauta con acá monitor de inteligencia artificial amachay pantan pata ya chachina yang mantaña supervisa ella supervisa chay canco que le con palegona fábrica con apas puro inteligencia artificial por ejemplo que megapuerto Chancay chay megapuerto funciona con pura inteligencia artificial o que le con palegona chay máquina con chay funciona con pura inteligencia artificial mana ancha rona liam capacuchcan chaype porque chay puerto can mana inteligencia artificial no tenga tanto rona riki liam capacun manco son 3.000, 5.000, 10.000 personas en Llama Pacumanco con Angamana, que megapuerto Chancay Niscampega, chay pihuacliapis como supervisores técnicos chayna con ayacachcan todas las máquinas están al 100% puro inteligencia artificial. Entonces hasta fábrica con apas su inteligencia artificial está utilizando y runa conaja simplemente como monitor, como vigilante, como controlador y nadie con esta inteligencia artificial de que opallaron mampas o sigaron mampas porque a veces hay cortocircuito a veces apagones chay con una pisayaron man chay ya taña cuida ella cuida pa con esos son los operarios de inteligencia artificial. Bueno, chay kamallari marinchik más la jacuchkan kai ciencia tecnología niskanwanta li con anjepa cantidad de información jacuchkan ko auxiliar con apalekon. Me bien kai kamallari que kai con un programa che pasa coroni pañón paete son ya 9:15 de la noche. Ripu Collane pasa Collane.